Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Ya Real Madrid ku mipira iteretse biranga birahomba batera koroneri ya mbere mu mukino bahitayemo muri igitego cya mbere Juan captain. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Juan Feve areba ukuntu defense ya Madrid ihagaze. Lucas Vazquez aratandaraza. Federico Valverde arasimbuka umupira w'uhusha usanga uhagaze neza cyane umwate ku mudefanseri umunyezamu byose bimurimo mu kibuga uburyo yarahagaze yari pose ahubwo ari n'umutozo uburyo gitsinze yafashe arikanira abanza babyandika aradepoza aravuga ati kurutuwa ngo uhagaze iruhande niyo wakwirambura ntiwayifata uciye hasi ntiwawufata ndagutsinze. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Ni kwambara gitsinze nakuburi n'ubwambara gitsinze nakubwi urari ngo abandi bamuruhukije ngazagira tonde attention birarangiye dore ngo baragiye attention yasaba Marino ko ndebe serie aracyari kare wenda aracyari kare ariko dashira donde attention bazamukana none atazari ko Spapupani yafata Kamavinga c'est fort barabati ni kosa ikoreka Kamavinga mu kibuga cy'ikipe ya Madrid bagomba guhana ikosa vuba bacamenya amaze kuri hana cyo ku mupira kwa mwenyewe Rudiga bo ntiyabashyize hanze yese arabutsa ngo bazagira bate hari umurima ba Vitali Madrid bajya kubagara ndabasanga batameze neza match ya Paris yarabakamu go Kylian Real Madrid. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Ibrahim Diaz abanza gucanga abantu abacanga bicisha bakubite muzunga barahunga abana bageramo bagwirana umunyezamu abanza aricara agize ngo arateye umupira umunyezamu gara gatosa ya Kylian bapara hagaze umwana w'Ikaduna itasoza gahunda. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Real Madrid nta gahunda Kylian bapfa ibitego 14 ku kirenge penalty neshanu ibitego 19 muri La Liga. Kylian Mbappé lote. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Real Madrid. isikora comeback atarishyura igitego bayita Real Madrid nta brag ubona ko rwose bafite ubwenge bwinshi nk'abantu bize muri Kibogora Kibogora kabisa Kibogora Polytechnic. Kylian Real Madrid. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Barahuzagurika bakora bakosa muri defense. Kapiteni Lucas Vazquez, Federico Valverde baragenda uruhande rw'iburyo baruhindura umuneke barukanda bye baravuga ati reka kwakira dukorera caba ku mupira Vede wakirwa na Lucas Vazquez arausimbuka Rodrigo Gosi usanga Kylian Mbappé ahagaze neza aradepoza umunyezamu arigorora biranga pe. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Kylian yana gitabo cya 20 muri La Liga. Kylian akomeza kubwira abafana b'ikipe Real Madrid ati mwamara ahangaha murekane n'ibikomangoma n'abaza n'abagaragu na bwami bufite abami babiri mu niki acecekesha stade yose ya Ceramica. Kylian Mbappé lote aterekamo igitego cya kabiri cye ndetse n'icya kabiri cya Real Madrid ku makosa ya Pape Gueye ariko ukoze bibara ariko nabonye habaye agatushe gato ka Rodrigo Goes agatushe gato cyane ka Rodrigo Goes iyo umupira bashe umusimbuka ariko uwo yarishaka gufata ariko ntibyakunda umukoro gatoya. Attention Real Madrid
noneho gahunda ifite attention akoze ikosa Jude Bellingham attention Bellingham yarakoze ikosa ari kumugeza baramutabara umunyezamu mubamo pe ubwo abaguze over ya 2 n'ibice 5 ndumva baryohewe cyane nibirarangira attention Villarreal acuye ku mupira ashakisha Pepe ariko biranga azi president mpene yafatisha dose yafatisha umupira atawushyira hanze nawe niba wumva hari ukuntu utekereza iyi match ishobora kurangira nonaha wajya muri live ya wina match rero amasegonda ngirangire Real Madrid sofa Karen Yungu uyoboye urutonde rwa champion bara no gukomeza n'iki attention ejo nyine izinganyije cyangwa yindi kagira n'iki cyangwa iyo attention batabikura mu matama byenda kumirwa Kylian Mbappe hagoboka yeme mipina umupira biranga attention Mbappe it's for time Real Madrid itsinda ibitego bibiri kuri kimwe ikipe ya Villarreal. Congratulations kwa kunzu ikipe ya Real Madrid. Alright, ngoko rero ko birangiye umukino wahuzaga ikipe ya Real Madrid n'ikipe ya Villarreal ukaburangiye ari ibyo bitego bibiri bya Kylian Mbappe. Kylian Mbappe kubona ko match atanyuzwe nuko irangiye cyane, nabaye man of the match, ariko yifuzaga ko yabyibura yatsinda ikindi gitego cyane. Yicaye hasi Fran Garcia ashobora kuba agize ikibazo mu gihe mbona na Jude Bellingham arimo arikanda. Real Madrid yari ifata umwanya wa mbere n'amanota 60 mu gihe itegereje umukino ku munsi w'ejo Atletico Madrid n'ikipe ya FC Barcelona. Barcelona iri ku mwanya wa 2 n'amanota 57 mu gihe Atletico Madrid iri ku mwanya wa 3 n'amanota 56. Villarreal igumye ku mwanya wa 5 n'amanota 48 naho ngaho igumye. Hanyuma mbere yuko tugenda tubasezera nuko ikipe y'igihugu Amavubi hari urutonde rw'abakinnyi umutoza mushya Adel Amourche amaze gushyira hanze. Barimo Ntwari Fiacre akinira ikipe ya Kaizer Chiefs, barimo Buhake Clement, barimo Wensen Maxime ndetse na Ishimwe Pierre. Mu badefenseri bahamagaye barimo Ombolenga Fitina, Byiringiro Jean Gilbert, ubwo Ombolenga Fitina no wa Rayon Sport, Byiringiro Jean Gilbert no wa PRFC, niyo mugabo Claude ya PRFC, Bugingo Hakim Rayon Sport. Hanyuma Mutsinzi Ange akinira ikipe ya Zila Football Club, Manzi Thierry akinira Al Ahly Tripoli, Nige na Clement akinira APRFC, Nshimiyimana Yunus w'ikipe ya APRFC. Hagati mu kibuga ni Bizimana Djihad Al Ahly Tripoli, Ruboneka Jean Bosco APRFC, Mugisha Bonheur Stade Tunisie, Rubanguka Steve Arnom, Kwizera Georgia, Mugisha Gilbert, Iraguha Haji, Muhire Keve, Samuel Gile. Hanyuma muri barutayizamu n'inshuti Innocent Mugisha Didier, Habimana Yves, Raphael Yoke, Manishimwe Jaber, Sahabo Hakimu, Ishimwe Aniseti. Ngurwo rero urutonde rw'abakinnyi baye bahamagaye ba mbere, ngubwo urutonde ntakuka narwo bazarutangaza mu minsi iri imbere. Hanyuma reka twebwe tubashimire mwese twabanye kuva kuri match ya Manchester City, tubashimire no kuba turangizanyije n'iyi match. Hanyuma ubwo ngubwo gahunda y'imikino yo nakagaruka kuri BNB Kigali FM.